Najprije vam od srca zahvaljujemo što ste se odazvali i što ćemo zajedno obilježiti današnji dan. Današnji dan na Prva privatna gimnazija obilježava 8. godišnjicu tog odgojno-obrazovnog rada. Danas je dan kada ispraćamo našu 4. generaciju maturanata. Danas je dan druženja. Dan kada će učenici naše škole pokazati samo mali dio vještina, znanja i umjeća koje su stekli u dosadašnjem radu. I prije nego što započne svečani program, pozovimo one zbog kojih smo se danas sakupili. Pozdravimo naše maturante! Rad naše škole zasniva se na principima stjecanja europskog obrazovanja i najboljim tradicijama hrvatskog škole. Kroz individualni rad, u malim grupama učimo strane jezike, razvijamo vlastitu individualnost, svladavamo vještinu dobrog ponašanja i sigurnog nastupa. Ispravnost tih principa vidimo u rezultatima koje postižemo na županijskim i državnim nastupama. Ove školske godine smo kao i do sada sudjelovali na brojnim županijskim natjecanjima iz matematike, kemije, talijanskog, njemačkog, engleskog i hrvatskog jezika, u čemu smo postigli zavidne rezultate. Naš list Gaudeamus plasiran je na državno natjecanje Vidrano, a posebnu pažnju plijenio je. Isto tako na državno natjecanje plasiran je intervju Jasmine Petrinović s našom profesoricom likovne umjetnosti Jasnikom Miranić-Bačić. Naša učenica Nika Šepek plasirala se na državno natjecanje u poznavanju iz hrvatskog jezika, gdje je u kategoriji najboljih 50 srednjoškolaca osvojila 7. mjesto. No u ovoj školskoj godini nismo se samo natjecali, nego smo se družili u nizu brojnih slobodnih aktivnosti. Dramskoj družini, novinarskoj grupi, učeničkoj firmi Maksima, ekološkoj grupi, informatičkoj grupi, njemačkoj i engleskoj radionici. Druženja s našim profesorima pomogla su nam ostvariti prijateljski odnos i ugodno ozračje u našoj maloj obiteljskoj zajednici. Surađivali smo i s British Councilom, Talijanskim kulturnim centrom i Goethe institutom, katedrom za fonetiku Filozofskog fakulteta, koja je naše 2 učenice gostila u govorničkoj školi na otoku Krku. GONG nam je omogućio susret s predsjednikom i posjet Saboru. A mi smo potaknuti sličnim iskustvima u Europi posjetili mnoge zagrebačke bolnice, gdje smo sličnim programom i darovima razveselili mnogobrojnu dječicu zagrebačke bolnice. Svi učenici škole, koji su kroz hrvatsko-povijesnu, njemačku, talijansku, englesku i prirodoslovnu grupu pokazali svoje brojne interese i sklonosti, te izradili kreativnost koju pruža projektna nastava. Kroz sve naše brojne aktivnosti izdali smo 2 biltena, organizirali dan njemačkog jezika, zbog čega smo dobili 4 prestižne stipendije u internacionalnom društvu Zonenberg. A naša Eksenija u oštroj konkurenciji ESE programa razmjene europskih srednjoškolaca dobila 1-mjesečnu stipendiju za školovanje u Austriji.
rad škole i s nama sudjeluju u svim aktivnostima. To ih nije ni najmanje omelo u redovitom savladavanju gradiva, jer je srednja ocjena općeg uspjeha bila 4,14. Zaplješćimo ih. Naš drugi razred, moj razred, povremeno naporan po velikoj energiji i raznovrsnim interesima, jednako tako se iskazao i učenje. Prosječna srednja ocjena općeg uspjeha u mojem razredu je 4,21 i za nas jedan pljesak. Naš treći razred, budući maturanti, sigurno će i dogodine biti jednako uspješni, jer je njihova prosječna ocjena općeg uspjeha 4,15. Nadamo se da ćemo i do godine s njima dijeliti ponos prigodom osvajanja visokih rezultata na državnim i međunarodnim sportskim natjecanjima. I za njih pljesak. I šećer na kraju. Naši maturanti na svoj visoki prosjek općeg uspjeha na kraju školske godine od 4,14. Uspjeli na maturi podići čak na zavidnih 4,38, što je praktički skoro prosječan godišnji uspjeh. Naime, od njih 21, čak 11 ih maturiralo s odličnim uspjehom. Čestitamo im i bili bismo ponosni da i mi uspijemo doseći njihove rezultate. Nadam da ćemo do godine s njima dijeliti radost položenih ispita. Kao što to radimo i sa svim bivšim maturantima naše škole, želimo im mnogo uspjeha na prijemnim ispitima i u budućem životu. Dvostruk pljesak za našim maturantima. Učenici dramske družine izvešće predstavu pod nazivom Zagorska sapunica. U predstavi sudjeluju Nina Čupić, Matija Gabut, Matija Bulić, Ratko Vlajo, Jura Šodan, Ozren Šanator, Siniša Vidović, Marija Jeličić, Mirka Katičić i Tanja Kušan. Budi se, Štef! No kaj hoćeš, pusti me da spim još malo. Štef, maj spati, kako ti mu dan spanje, mu prespa nedeljnu spove. Pusti me još malo. Štef, mam, kaj si delal cijelu noć? Joža! Jožek, nikdar se ne spometil, pa si se napil. Joža, digni se, to se već hrani čučite. Pi. Dosada, kak ste kaj? Dobar sam, Lojzek. A Muhamu se potiti. Dosad, znate kje Maro? Ne. Ne znate? Ne. Franca Štefa Kuruzara, čergerica do moje meje. Franca Kuruzareva iz Gregurovca. Ne, Franca iz Prigrovca, Kermića. Onoga ki je krao drva iz željezničke šume. Ne onoga iz željezničke šume. Ono ki je napravil pačke, Štef iz Vitica željezničke. Ma. Pi. Jaga. Stenoto, Jaga. Štef, sloji mi krevet. Mam Štef. Jaga, idemo. Dobar dan, dragi sosed, kak ste vi meni? Nič me nojte pitati, sem videl, kako se nalukavljate po moje njivi. To še budete da to brali. A onu rušku, kaj ste posadili na mom delu grunta, sam si odnesite. Meni ruške ne treba. Sosed, dragi, o čijem gruntu vi pripovedate? Ja sam rušku posadio sebi, a ne vama. Ruška, o kojoj ja govorim, je na mom delu grunta. To ni vaš grunt, dragi. Ne moje. Moje. Meni su ja pa rekli, da je moj del vse do potoka. Ste ponoreli. Do potoka. Ja? Nemoj biti do potoka. Kad bi rekao, že ga popijaču da to čuje. Dajte, žiga je pijanec i ne zna kaj govori. Sam ga briga za tersije i da mu pet pođi rabu kaplje kiseliš. Pak ste prijatelji, kaj ne? Najte vrećak i sosed, inače... Inače kaj? Prede po motoku i pukne vas po čeljenku.
vratu, spuknem vašu rušku skup s korijenjem i kitim je potok. Reću ja ga čije to grunt? Dajte sosede, smo si prijatelji. Da Hrusko roki počesti telefon. Ne da polovicu Hrušek, si puno nema. Idemo. Nisi ja ponovio da vam preklanjam del svog grunta. Zakaj i vi? Da, zakaj i vi? Njegova pokojna mati i njegova i moja strina Štefa, Kraćevog brega, niste štele spominjati. Moja strina Štefa je znala reći da je to ljudska fera. Furt su ženi i lačni. Furt moraju jesti pit. Pijanska fera. Čuj, tate, si vidio... Što mi se? Ali, tate. Ta ruška je prešla na naš del grunta. Tate, si vidio ljudi? Tu rušku treba ščupat. Tate, si vidio? Idemo piškalu. Evo biti. Dobar dan, gospođo, dobar dan. Kaj bi danas htjeli moji zagradi? Ja, bomo opet nekoga tužili? Kaj, umrla vam je krava od susjedovoga mišomara ili vam je neko kreo premerili grunta? Ni krava otpor pištal, a ni grunt, nego ruška. Ruška? Tak je. Niste valjda ranica zasađena voća? Ne, sjeno koša s jednom ruškom. Sjeno koša? Jedna ruška. Škomi se? Slušajte, gospodine, ja jednostavno nemam vremena... Gospodin, tako na gospod je žadna, ajte. Šta je tam kako to ponašanje, kako nisi skinuli? Bezobraznik jedan. Gospod piškal. Zvum ja vama donesem zutra jednu domaću puricu, jednu crvenu pticu vam donesem. Žalim, gospodine, neće ići tako. Dobro, bumam donesi još demižon domaće kiseliša. Pa dobro, recite onda, to je vaš problem. Ovak, gospod piškal, ja bih htjel dožiti suseda, ki je na mom delu grunta posadil družku. Družke! Škomište! Vidite, gospod piškal, ja bom tu rušku ščupal. Slušajte, prije nego što provedete navedeni čin, moramo utvrditi prema zemljišnim knjigama čijem je vlasništvo ta parcela. Ma ne parcela, gospod piškal, jedna ruška. Kumeke. Slušajte, ovako, mi ćemo zapisnički utvrditi čijem je vlasništvo taj voćnjak. Sjenokoša. I onda ćemo zatražiti za dozvolu za čupanje voćka. Gospod piškal, vidite, ja vas nis razmer. Vi meni leta sastavite tužbu i vidimo se zutra. Dobro, Kumeki, nemojte zaboraviti... Jednu crvenu pticu onda ne. Doviđenja. Doviđenja. Hvala, nisu. Kaže se dobar dan, niste u crkvi. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Sve sretni? Smijete se. Srednja. Onda, gospodine, koji je vaš problem? Ja bih došao suseda. Još jedan. A zakaj bi vi tužili susjeda? Zbog Hruške. Još jedan. Znajte, vi ste mi već drugi klijent koji je došao da bi tužio susjeda zbog Hruške. A da morate i oni prvi nije bio Franc Obožar. Je. Dakle, vidite, ovdje je došlo do sukoba interesa i ja sam već odvjetnik gospodina Labožareka, sad ne mogu zastupati vas. Sukob interesa? Da. Kaj gospodine? Ja sam čuo s temu da vi imate radi kurenske mese. Ja vas sutra donesem ne dva puta. Žao mi je, gospodine, ja nisam potkupio tako lagano. Nijesu čokljive kako Franci. Lijepo su poputrane, moja ih je jada svaki dan šopovat koruznu melju, jajci i kopi. Žao mi je, gospodine, ja nisam potkupio. Ne tak lijepo. Donesam demižon domaći šivoj. A prije otkažite Francu. Čekajte da si ja malo razmislim o tome, pa dobro. Kurana, od svom vina i... Da mi žel rakije, može pristići, ali neću ja otkazati Francu, bolje je zaradit ću ja na tome. Dobro, gospodine, dogovoreno je. Dogovoreno. Ovako, mi ćemo zatražiti od sudca trenutno da zatražit ćemo zabranu za čupanje voćka. Gospodin Piškal, tega ni nikako hasa. Gdje je gospodin Piškal? Franc je tak mnorio kako se krava premjela 1000 sredstva. Ja bi šteo nekako službenika, ki bi tu Hrušku čuvao 17 mita. 24 ure, gospodin Piškal. Aha, da. Slušajte, gospodine, ovako, ja nemam trenutačno dovoljno službenog kadra koji
Gospod piškava, ako ne da ti službenika, ne da kuri, ne da mravi. Pa smo ti. Boš ti vidio, sinek moj dragi, da kad je o piškalima reč, treba promptno reagirati. Donesem se vam rušku. Ja vam pričam jučer kuricu, a vi meni svojim neprijateljem pregovarate. Nisi ja znam da kod piškali igrati, dok li se mi igrački. Ja idem, a vi pa djelite tomu skomracu vaše bedostoće. Meni, on već ne, ja ga idem. Ak neste dobri čerljenemu, bome neste ni meni. Možete pozabiti na puricu. Joj. Od piškala niš koristi. Ni fajda od piškala. Skoro sam ostao bez dva žmeka purana. Bormeć nije dobro. Nije dobro. Treba najti luknju i razreši dilemu. Najbolje bude ja tu grušku zaštitni sam. Treba nekak angažirati vojzika da tu grušku pričuva. Sosed! Gdje ste, sosed? Najbolje bi bilo štete kao boženik s Julikom. Je, tak je. Vojzika treba nekak angažirati. Tak je. Julika je rješenje. Štefeka treba dobro pripremiti. A kjeto more bože ne ja. Štefek! Štefek! Sosed! Ali nisu spuce. Ali nisu Štefek. Štefek? Chceš z menom pobirati rijehe? Kaj me zaprkavlješ, Franta? Ne zaprkavljam. Ne mi se čini da na paru preš mi kageš z očmi. Ne preš mi kavljam. Stefa, chceš z menom pospraviti kokošnicu deglaskom i nasenjak. Ne idem. Nikola je ovo. Vidim da ti se ne dopadam. Mora ti pronto dopada. Ti se dopada? Moram iti. Krave nisam vidio cijeli dan. Stani, znam. Pa krim pivo za krave. Idemo, Franta, idemo. Nas više ne trebaju. Bila šera pri Meši. Jesam. Si čula ti gospod veličasni velik za međunarodni. Pak meni briga za međunarodni. Velika, nije prav da se mladi preokavaju pre venčanja. Svi budu prije kasnije završili stekne. Kje bi rekao da si tako božni? Ma nisam tako božen, pak nigda ne preklenam. Julika, moj japa ima samo mene i sebu meni ostavio. Biti išla za mene. Moj japa veli da si ti baš panja velika. Stefa, dragi. Dakle, nisi tako japa. Da te pregledao kad da ti za stolnih persima skače i nekak ti se stisne i podaviš na gospoda veličasnog i da te čaka spovedi. To je pravi muški. Da to čujem. Tak mi je žmetke pri srcu. Kako da mi neće mrlo. Moraš ići, pak te živi na čaku. Štefek! 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 Julči, si morate vidjela Štefa? Jesam večera na hraniti živino. Ste se lepo pospominjali. Nekak mi čudne kak je tak brze prešete. Rekli sam nekak treba spušati. Ne ide milom, ide silom. I kaj veliju? Kaj velike? Pa Štef se razme. A veli da dok veličasni nije zadovoljan. Velečasno. Nek. O moj sin moj. I kaj veliju gospod velečasni? Da nije v redu da se mladi preokavaju pre venčanja. O moj sin je čist ponoral. Pa ti je rekao da bi me rađe. A sam mu rekao da se ne dopada. Ostao sam bez ruške. Meni se dopada jer drugi. Vi mi se dopadate. Moram ti ipak ja dojdem do te ruške. Čuj, Julči, znaš ovoga, što bi kod Moši pobegla na senjak. Ideš s menom, idemo ih poiskati. Idem. Draga braći i sestre, okupili smo se danas kako bi raspravili što to truje obiteljski život. Koji su se to neprijatelji urotili protiv običnog čovjeka u njegovoj želji za mirnim ovozemaljskim životom. Teško je zapovjerovati da se čak i u našoj maloj seoskoj zajednici kriju neprijatelji, ali vjerujte mi, oni su među nama. Skrivaju se u liku običnog čovjeka, poput mene i vas. Stoga, draga braće i sestre, budite mudri
prepoznajte nečastivog u želji za grijehom. Draga braćo i sestre, budite također i smjerni, jer mnoge mlade djevojke neiskusno padaju u kandže nečastivog i nemilost milosrdnog na Boga. Steći gorko pokajanje. Nečastivi hrani tjelesnim užicima, a one se, misleći da je riječ o bezlazenom grijehu, kupaju u vražjem znoju. Vraže ih posla satiru sa puta vječnog života. Draga braće i sestre, ne brinite se. Još ima nade. Priznajte svoje grijehe, prihvatite pokoru i bit će vam oprošteno. Draga braće i sestre, ispovjedite se nakon misa. A sad ovo isto. Joža Luga prodaje 2 sjekire, pilu, šljem, kolica i 2 napuhnuta uza za konja. Ante Potočki iz drugog sela nudi 200 litara vina u zamjenu za 1 vola, divljeg vepra i 1 hrđavi plug. Ivek Imovinar prodaje 6 pilića, 8 krava, 4 purice, bunar, 3 špila karata za belu, 2 litre domaće rakije, 60 jabuka, 2 trešnje, pušku za slonove, 100 sjenu, 16 kobasica, 3 čuke, 5 tona kukuruza, 1 toljenu krmaču, 2 koluta sira, ženu, 1 termometar stav, čamac, rupu u zidu, komad odvodne cijevi, kotač od kola, oblak iznad kuće, stari kaiš duljine 2 metra, tamburicu, 2 kose za sjenu, pumpu za vodu, 4 kan 100 voljarice, 4 gromobrana stari šušavac, 3 guske, papir, olovku, grablje i 1 zahrđali plug. A da, Ive Grovar traži kantu vode jer mu gori kuća. Ambro Zagrčanin, budući da je svom mišlju, riječju, djelom i propustom, zaboravio staviti svježu bocu misnog vina u kabinet, nudi ostavku na položaj ministranta i poručuje da otac prodaje 1 hrđav plug. Toma Gajski prodaje 300 krvavica, kozu, 20 tona kiseloga zelja, 48.264 borovnice, konja, kilu makuna, 2 klokana, 15 deka hrđev pluga i 1 plug. Poručujem sa velikim zadovoljstvom da će se sljedećeg petka održavati sportsko natjecanje u svrhu sakupljanja sredstva za novu škrabicu u crkvi. Također najavljujem krstitke maloga Ivice Mlinarevog sljedeće srijede u 6 sati. I na kraju, sa žalošću seljene, obavješćujem o smrti Franca Kuruzarova, koji će nam svima nedostajati. Također poručujem da zbog popunjenosti moga vremena sahrana će se održati odmah poslije krstitki malo. Idite u miru i Bogu hvala. Julika, daj se ispovedi gospodinu veličasnomu. Pak nisi ni prva ni zadnja koja je ostala na seća prije braka. Kako si to lično za Štjepa? Kaj tu je? Štjep se mora ženiti. Ode dve bubube. Kaj vi puste ne znate da se dođe sa susjedom? Najbolje mu da se spovedeš gospodinu veličasnom. Ne mrem. Moraš! Zove nam u prvu komunjaku. Eta Jaga, dojite. Kaj puca? Nekaj bi štela pitati. htjeli bi da nam date 1 savjet. Mnogo mu se neko ne znam. Ampak ja znam kaj me hoćete pitati, znaš? Znate? Je, pa sam ja bila mlada. A, možda i ono kaj vi mislite. Je. A, Kaj je to? jedna puca iz sela, jedna seća. Noseća. Je. Nije moguće. Čujte, a kdo je to puca? O, ne moram vam to reći. Znate kaj? Bom ja rekla gospodinu veličasnom to, slučajno mu dao savjet. Je, dobro je, tačno. Tate, jeste drago, riječi su ti oprošteni, a za pokoru ćemo se dogoditi kasnije. Srati ću pogosti. Bogu hvala. Navike hvalje, navike hvalje. Ja bih štela, ne, posavjetovali jednu stvar. Reci. Pitanje je veliki greh. Ženska je noseća i ne zna kaj je debela. Pravo stvar nije ženska. Vrag je to, Jaga. Znam da si se rodila s njim. Već duže vrijeme pregovaraš. Ma nisi tako mislila. Ne, nemoj se braniti. Kriva si koliko od djeteta. A kako ste gluhi sam vam rekla da nisi niš kriva. Nemoj, molim te. Ja znam da si to ti bila. Vami se čovjek ne mre spominjati, da lekcija obrnati kad s vami paše. Ide mi ne buma više došla.
moram ovo hitno uzdraviti. Vrag je selo. Znao sam da je došao. Idem odmah, prije nego što nastane veća šteta. Joga, des, donesite mi žal s peonice. Donesi si ga sam. Joga! Kaj vraga si čište, nisi dosti pijaniji. Jurka, donesite mi žal. Gospodin Joža, gospodin Joža. O, velčasti, hvaljen Isus. Namjeke hvaljen, jadno. Gospod velčasti, pa vi znate za hrušku? Je, hruškica je, iako se moramo pričati već. Ampak ni, gospod velčasti, zasadi sam ju bojete. Ne možete se uvrijeti, dragi susjed. Ja znam da su njeni plodovi, kako bi to rekao, veoma primamljivi mnogim sebi. Nije moguće. Mislim da je pitanju samo Franc. Franc, vaš susjed? Ne. Ali kako je mogao? A ni ja ne znam kako, ali buma stvarac reši kod fiškala. Kod fiškala? Pa zar je već do tog došlo? Rastao je braka, mislim, vi znate što crkva misli o tome? Ampak ja nisam braku s Francom. Ali, vaša žena? Kaj moja žena ima s hruškom? S hruškom? Ja, dojte vam! Kaj kričiš, bum došlo. Da vi, gospod velčasti, da se rodila s Francom protiv moje hruške. Ne, bilo ste mi shvatili, dragi susjed. Ja sam vama došao reći da je vaša žena, ovdje prisutna Jaga, nasrećna s vašim susjedom Francom. Hajde vi, Jaga! Donesi se kilu za koljenče! Stisni na koncu! Kaj, kog se vraga derete? Daj na seksi da čujem! Ja se! Znao sam! Vragi u selu! To je ovo! Dobro sam to znao! Da čujeme! Štiješ sobstvu ili nađu biznice? Evo vam rekla! Jaga, daj se kilu! Daj se kilu, Jaga! Daj se kilu! Da stojite cijelo telo vas čuje! Ne, čujem, ne svi! Daj se kilu da se kolje! Dragi soce, gledajte. Ima jedno jednostavno rješenje. Najbolje bi bilo da mi dovedemo mladića ovdje i prisjedimo ga na želju. Tačno. Idem, Anko, Štef. Štef, dođi da te zakoljem, Štef. Sekaj hrušku, sine, koji dali? Nije tu hrušku posekam, nego jednu drugu. Ljudi me do seče, moraš ih. Nisam ja ovdje. Ko mi je na vas? Ko mi je na vas? Nisam ja. Jesi? Nisam. Jesi? Nije. Doje. Ko je onda ovdje? A doje. Ja se! Ženović. Nikad se ne vidim ja ženi! Ženović. Ovako mu se dogovoriti. Ženi bi Štef, a meni ide Ruška. Štef, Ženović. Štef, ženi po Šuliku! Dobro, Šulik. Odi po Juliku. Juliku je u štalu s njom. Ruška vama. Nesporazuma nije bila. Dođe to kup. Jaga, daj čašu, Jaga. Dakle, susjednik, kako je dobro? Gumak žene. Ja? Guma. Moramo ženi. Gospod je časti. Butik žene. Naravno da vam žele. Žive. Ne žive. A sada nekoliko riječi i svojim maturantima uputit će njihova razrednica profesorica Ljetka Uvodić.
razmišljenja i moj trajno odahnuće. Neću vam govoriti o svijetu u koji upravo ulazite. Neki ste od vas već ni krivi ni dužni osjetili njegove oštre panđe. Znam da ćete znati i prihvatiti borbu, jer da to imate i snage i dovoljno znanja i pameti. Ja sam vas samo željela naučiti da ima i drugih nego ja. Da neki možda neće zamijetiti ono što zadovoljava potrebe drugih ljudi, pa će u najboljoj namjeri odabrati ponašanje koje utječe na osobe na potpuno neočekivan način. Željela sam vas naučiti da ne mrzite one koji ne vole ružu, jer ima ih koji više vole što ne vole ružu. Zar sam otjerala sobu iz razreda kad je ona nekima od vas bila tako važna? I Serenu sam poželjela dobrodošlištu jer se to vi učinili prije mene. Svoj pođet nikada nisam shvatila prokletstvom, iako su ga takvi već stari proglasili, a oni su znali staviti stvari na mjesto. Nego darom koji mi dao snagu za mnogo toga. Ne baš da se kopnem avion, ali da se valjam vjesnim Jadranom do Grčke i da se penjem s vama na užarene zidine Vikeme i da se danas mogu pokloniti. Željela sam vam pokazati da je nekima važnije ono što blište u srcu, od onoga što sjaje u vratu. Jedna mala Madonna iz Toleda mnogo više znači od zlata. Lopta sa svim vašim imenima više od bilo kojeg cvijeća, a obećanje da ću možda jednom poći s vama na put, kad se budemo sjećali samo lijepih stvari, mnogo više od ostvarenja jednog naivnog putovanja. Jer ponovit ću samo mudro razmišljanje jednog razumnog roditelja. Od svoje djece ne očekujem iskazivanje zahvalnosti, ali se nadam i očekujem da će znati dati svojoj djeci, pa bila ona biološki njihova ili im tek povjerena, kao što ste vidjeli. A bit će vam tada potrebno mnogo hrabrosti i mudrosti, i strpljenja i ljubavi, da s poštovanjem uzmete za ruku dijete i povedete ga. Vi ste sigurno prepoznali ove varijacije na temu emocionalne inteligencije, realitetne teorije, Kierkegaarda, Tina i tako dalje, ali ako ste prepoznali, itko od vas ako je prepoznao, da je najvažnija riječ na svijetu ti, onda nisam bila tek riječ što lječi ili cimbal što zveči i mogu vam sa zadovoljstvom poručiti vaše diplome. Prozivat ćemo, dosta je bilo onog abecednog reda, nego onako kako su košari. Dakle, Bojan Guštin. Bojan, ne možete da se potpišete. Jedno drugo. U prvoj knjizi da je potračiti. Evo brojeve. Andrija Plenković. Vilja Kovljević.
Carmen Gruber. Naša Carmen je oslobođena mature i evo dobiva još jednu pomoć. Margareta Komović. Morin Cepetić. Sanja Crljenik. Nika Pepe. Vedran Pistavić. Tena Letica. Starko Popun. Darka Žilić. Luka
svih profesora i mlađih kolega oprostit će se naša maturantica Vesna Belošević. Ovako, prvo pozdravljam sve prisutne, naše ravnateljice, profesoricu Jasnicu Grajkovu, našu draju razrednicu kojoj zbilje zahvaljujemo svi mi na potpori. Naravno, zahvaljujemo se i roditeljima i svim gostima koji su evo došli nas ispratiti danas na naš zadnji dan u ovoj školi. Dakle, ovako. Danas ovdje stojim pred vama jer ovom svečanošću završava naše srednjoškolsko obrazovanje. I stoga je ovo najbolja prilika da se podsjetimo nekih naših trenutaka provedenih zajedno. Funkcionirali smo kao cjelina i kada smo muljali profesore, ispričavali se jer nismo učili i kada smo izlazili van ne vraćajući se kući do jutra. I možda je baš to razlog što se tako dobro poznajemo. I nadam se, zapravo gotovo sam sigurna, da će tako znanstva, prijateljstva trajati cijeli naš život. Jedan dio našeg odrastanja je gotov i nekako mi se čini da je i suviše brzo protekao. 4 godine kao 4 minute. Ali kada smo se kao klinci upisivali prvi razred, činilo se kao da se škole nikad nećemo riješiti. I da vam iskreno kažem, niti nećemo. Ovdje, u ovoj zgradi, proveli smo mnogo lijepih trenutaka, koje nikad nećemo zaboraviti. A time niti ova škola neće biti zaboraviti. Ipak sve nije uvijek bilo idealno. Bilo je tu i gomile lektira koje je trebalo pročitati. Gomile kemijskih formula koje je trebalo naučiti. Zadataka iz matematike koje je trebalo točno riješiti. Ali preživjeli smo i nadam se ojačali za sljedeći naš izazov, fakultet. Voljeli smo se, mrzeli, mirili, opet svazali. Ponekad međusobno, ponekad s profesorima. Jer upravo vi ste nas učili da autoritetima nikad ne smijemo slijepo vjerovati. Stoga smo ih mi s vremena na vrijeme preispitivali. I to je bila dobra životna škola. I na kraju zaključak. Nakon 4 godine postali smo pametniji, mudri, iskusni, bolji muljatori. Sposobni pisati vrlo mala slova na vrlo male papiriće. Narasli smo, dobili smo žuljeve na prstima pisanja. S godinama je narasla potreba za džeparcem. Proputovali smo Europu, posjetili sve značajnije barove i disko klubove, a u pauzi smo se divili remek dijelima i promatrali značajne kamenje u ruševinama antičke Grčke. I na svemu tome zahvaljujemo vama, našim roditeljima, našoj financijskoj i moralnoj potpori, i našim profesorima, otvorenim knjigama znanja, na svim savjetima koje ste nam udjelili, na znanju koje ste nam prijenili. I tako nas opremili za prolazak opasnom šumom zvanom život. Hvala vam. Kako smo ovim uspješnim programom možda čak i zloupotrijebili u vaše vrijeme i strpljivost, našoj ravnateljici zaista ne ostaje ništa drugo osim možda da nas sve zajedno pozove na domjene. Gospođa Jasnika Brajdenfeld cijelo mi vrijeme daje neke znakove jer vam se očito želi baviti s nekoliko riječi. Gospođa Brajdenfeld. Primijetili ste da ne volim oracije. I očito su probali izbjeći onaj dio koji su mogli. Dakle, nakon panegirika krasnog, kojeg su sami sebi ispjevali, s punim pravom i s punim ponosom, u svom mladenačkom entuzijazmu, osim Vesni, svima je promaklo da za njihov veliki uspjeh, koji je izuzetno velik, vi znate kad mi je škola gdje se poklanjaju ocjene i gdje se ne može previše muljati, bar se ja nadam koliko mogu, veliki dio zasluga tog uspjeha nose brižni roditelji. Ovo je svakako prilika, a to nastojim u svakom kontaktu našeg uspjeha naglasiti, beskrvno zahvala roditeljima koji nalaze vremena unutar svojih silno velikog vremenskog manjka koji imaju, da redovito dolaze u školu, mi to zovemo ovako mamine jutarnje kavice između 8:30 i 8:30, kad na miru s mamama pijemo kavu i probamo za kratko vidjeti šta je za našo djeco zajedno napraviti. Tih rezultata ne bi bilo, mi možemo napraviti jedan dio. Vi možete napraviti jedan dio, a zajedno možemo napraviti mnogo. I upravo ovi rezultati govore o tome da je suradnja nas i roditelja potpuno potporna. A naši učenici za 5
20 godina shvatiti da ova briga koju vi ulažete u njih, ova pažnja, oni će samo preslikati svoj model odbora na vašu. Dakle, šta god u njih ulažemo, dobit ćemo za 20 godina natrag i za onaj dio života koji mene trenutno najviše veseli. Hvala vam lijepa i idemo se pridružiti onom ljepšem dijelu u drugoj sobi. Hvala vam.